U Kući mira u Tutinskom domu kulture je otvorena samostalna izložba mlade autorke Fatime Okanović. U specifičnoj tehnici linorez dominiraju kao light motiv mitska bića ribe. Izložbu je otvorio akademski slikar Medžid Fakić. Radi se o mladom autoru, mladoj slikarki i sigurno dobroj i perspektivnoj slikarki. Sa druge strane, drugi aspekt je sama tehnika i na način kako se ona predstavlja danas i uopšte tutinskoj likovnoj publici. Ona je odabrala jednu jako tešku grafičku disciplinu koja se zove linorez i unijela mnogo interesantnih motiva i simbola na njenim slikama. Flora, fauna dominira na njenim grafikama sa mnogo simbolike i mnogo poruka. Vidi se da iza nje stoji dobra škola. Kad kažem dobra škola, mislim na dobrog mentora, dobrog profesora. Vidi se da je poprilično traga na nju i njeno slikarstvo ostavio profesor Husković, odnosno akademik Husković, naš vrhunski grafičar i slikar, tako da ona se veoma hrabro uhvatila u koštac sa ovom nadasve zahtevnom likovnom disciplinom. Ovo je jedan medij likovni koji zahteva zanatsku podlogu, znanje, poznavanje te materije i uopšte svega onoga što nosi ova grafička disciplina. Motivi su mi bile ribe, kao što vidite crna boja dominira tih riba, oni predstavljaju suštinu same te priče. Zatim, smatram da ribe nose neku pozitivnu energiju sa sobom, da su one veoma spretne u čišćenju i razjašnjavanju naše vizije. Smatram jednostavno da oni znače život i slobodu u tom prelepom morskom prostranstvu. Zatim sam došla na ideju da tim ribama dodam i lokvanje, pod uticajem naravno velikog umetnika Claude Moneta, tačnije njegovih lokvanja, koje je on radio, mogu reći, poslednjih 40 godina svog života. Iako je bolovao od katarakte, moram reći, ja lično smatram da su mu upravo ti lokvanji i pomogli da on pronađe svoj mir, jer lokvanji predstavljaju u stvari simbol zadovoljstva i mira, simbol oduševljenja i novog života, a kroz istoriju su povezivani čak sa bogovima i duhovnošću. Zato sam ja želela da ribe i lokvanji predstavljaju jednu celinu u mom radu. Kao što ćete vidjeti, moji radovi nose veoma snažne nazive sa značajnim životnim porukama, a ja ću samo ukratko reći jednu od njih, a to je da nikada ne treba da dozvolimo da nam odustajanje bude opcija, treba konstantno da ulažemo u svoj rad i trud, da budemo najbolja verzija sebe i ono najbitnije da imamo samopouzdanje, jer kada imamo samopouzdanje možemo ići napred ka ostvarenju svog cilja. Ovo je prva samostalna izložba mlade Fatime Okanović kojoj predviđaju uspješnu umetničku karijeru.